Haleluya. Timugira isoni. Ese mwebwe mwaraye. Iyo ndirimbo yavuze ngo ni hiwani. None murete abamwashaka ngo kukubaza ngo ese ni hiwani. Wewe tugiye kukubwira ngo ni hiwani. Wezi manifu. Amen. Haleluya. Haleluya. Hiwani. Amen. Amen. Nitumara turaririmbira abagore. Ineye wanyuze.
Haleluya. Twese tuvuge ngo nzasanga Yesu. Nzasanga Yesu. Bwana sifiwe. Amen. Cyane haleluya. Uzamura amajwi haleluya. Uyu munsi w'umusaza Karawudi ni umunsi w'izishimo. Amen. Yesu ashimwe. Hari ibiriyo biza biba abantu bakiyunamira bitewe n'impamvu. Ariko ikisi cyo kwiyunamira. Bwana sifiwe. Amen. Hari ibintu nka bibiri bituma umuntu wese akwiriye kwishima. Ijambo rya mbere, Karawudi yari umuntu wakoze imirimo ye. Yari umusaza, yarabyaye, yarareze, nta deni yagiyemo. Ya hano ku isi yabitunganyije. Bwana sifiwe. Ijambo rya kabiri, uyu musaza yari umuntu w'Imana. Amen. Amen. Uyu yari umuntu w'Imana, wakoreye Imana, ufite ubuhamya budafite amakemwa. Yesu ashimwe. Amen. Abakirisitu iyo tugeze ku kiriyo cya bene uwo nguwo tugomba kunezerwa. Kuko nico kintu, niryo shema, nico kintu cy'ingenzi, nico duharanira. Umukirisitu yakoze neza, akagenda neza, abantu bakamuhamya, nta kandi. Uwo nguwo ni nka kujya ku munyeshuri wafashe Max. Max ni ugufata ukeneza akarya bakosoreyeho. Bwana sifiwe. Reka dusubiremo ibenzi nka zibiri gusa asige twicara. Idi wanyuse. Imana ibafashe cyane. Imana itegura ikikiriyo cyari kigize iminsi barabyumvishije, ariko byenda mwari mutarabona uburyo bwacu nubwo twabitekerezaga nta kuntu twakigiraga, ariko dushimiye famiye yagize icyo gitekerezo cyo kuza kutubikira bano bantu. Imana ibahereze umugisha. Duhaye mpore itorero, matorero aba bantu bakoragamo, Imana ibahumure. Imana ishimwe. Haleluya. Uwo twari tuzi nyine ni muzehe, yari umukristo wacu, umuntu w'amateka cyane yo kwizera. Kuba Imana yadukunze kudukuramo uwo muntu, natwe ntitwobora gutanga ihumure no guhumurika. Imana ibahereze. Haleluya. Dutanze mpore ku bantu bose batabaye, kandi tubahereze ikaze. Noneho jewe sinzamenya iyo turaha, sinzamenya kugenda ndetaye umvuge ngo abashefu, ngo abapasiteri, ngo basitanda, ngo basirikare. Wewe sinzambimenya. Imbazi kuko aba bantu baje batabaye. Imana ishimwe. Nubwo wowe ukuri kose uri umushefu ntitubukunyaze, uri umusiritanda ntitubukunyaze, ariko turavuze ngo murakaze n'Imana ibahereze umugisha. Haleluya. Muri izo nzego zose ntituba tuyobewe, kuko izo nzego zirimo za gisirikare, za gishefu, z'amakanisa, zabishwa, basebu. Habe niyo ataragishoboye yageza aza gusa akaboneka mu mirimo muhaye mukora, niyo atakihaye akoresha amaboko. Bwana sifiwe.
kuri ubwo dusome hano ubuhamya bw'itorero. Ubuhamya bw'itorero, nyakwigendera yitwaga Rwihaniza Karawudi Ntagoheka. Ise yitwaga Semakumi Rugaju, nyina yitwaga Verena Nyakabayabari. Yavukiye mu Karongi, aho ni mu bihugu by'imuhira, tariki 1 y'ukwezi kwa mbere mu 1945. Yashakanye n'umubyeyi bita Odiya Nyamutwakazi Inganji mu 1966. Babyaranye abana 7, abahungu 4 n'abakobwa 3. Umuhungu umwe yaramubanjirije. Ubuzima bwa gikristo. Yabatijwe mu mazi menshi mu 1961 Inganji bityo, aho bita Inyabarenga. Ubwo bari muri Kadeza, iyo bita Kadafi kuri none. Kuva yemeye Imana, yabaye umuvugabutumwa n'umunyamasengesho menshi. Yashinze icumba cyo gusengera abarwayi. Yasengeye abantu benshi babuze ibyara babona abana. Avuye Inganji yakomereje mu ikanisa rya WTMS Park ariyo Sepeza. Nyuma yaje kuja kuba umukristo wa Methodiste, ni naho asaziye muri iyi minsi. Akomeza umurimo w'ivugabutumwa. Yageze ahantu henshi, za Bibogobogo, Indondo, naho Minembwe nta hantu na hamwe atageze. Kandi yakomeje ivugabutumwa mu moko menshi, Ababembe, Abafurero, aho hose yagiye ahavuga ubutumwa. Imirimo yakoreye itorero. Yatanze inka 5 n'ibitungwa byinshi. Yarakiranukaga mu bice bya 10. Yagiraga gahunda yo kubahiriza imirimo yose yategetswe y'itorero. Tugejeje mu myaka yashize twubatse urusengero rusha, urwubako rw'urukanisa risha. Yatanze inka 3 wenyine ku giti ciwe, n'umurima w'igishanga abitanga mu ikanisa. Ibyamuranze, yaranzwe no kubaha abayobozi b'itorero n'urukundo rwinshi no kubahiriza gahunda yose y'imirimo yakorwaga. Intandaro y'urupfu rwe, yarwaye indwara yo kujuguma ukuboko, yamufashe mu 2017. Ni nayo ndwara ije kumwica. Yarangirije mu Rwanda tariki 14 z'ukwezi kwa 4 mu 2025. Bikorewe hano ku Banyarusuku tariki 4 z'ukwezi kwa 6 2025. Itorero rimwifurije niko nzanumva bakavuga ngo umunsi umwe Karawudi yari afite inka yo kugurisha. Wamara kugurisha yanka, none ngo haza umuntu umwe arayigura, ariko ndiyamuheza ifaranga, basa n'abacicikanyije, ariko ataramuha ifaranga. Aragenda mu kanya haza uwundi wayo ushaka inka, iwe akagira amafaranga ahari. None ngo baragura, aramwungura, arenza ahandi wa wundi wa mbere yari yamuhereye. Ifaranga ngo arazakira, ngo amare atekera za zindi bari bacicikanyije na wa mugabo wa mbere, za zindi zarenzeho azishiranye wa wundi wari wayiguze. Ko nzanumva kandi yo bikora kabisa. Ibintu biteye ubwoba bitokora undi naje ko ndabona kuko genda byonanira cyane. Kuvuga ngo inka yanje iracyari aho, ntiyambaye ifaranga, namara yunguka ifaranga ndishira ubundi twari twageretse gusa. Cyo gituma mvuze ngo ndidutinde kuri Karawudi cyane, kandi umuntu azavuga nduruze aho tuzadutinda
ikiza cyatumye dutora umuntu w'ubwana wasubira wabura umukwe ukaja kuvuga iby'ubukirisi waba uri manyana ugasubira ukaja kutubwira iby'ubukirisi oya umuze mureka abakristo uwo twavuze w'ubukristo avuga ubukristo nawe uvuga iby'ubukwe undi avuga iby'ubumenyana yiwe n'umwiturage yiwe n'ibintu abantu baza batinda umuntu bazamuhagurutsa ari umukwe ngo Karawudi yari umukristo ntituza tubyumvira tubwire ko yari so uko yakugabiye ngaho twumve abantu b'imyirondoro baze bavuga twabuze ni babiri umwirondoro wa nyakwigendera wa mbere amazina yitwaga Rwihaniza Karawudi Agoheka yavutse ku munsi umwe kwezi kwa mbere umwaka w'1945 mu Karongo. Ababyeyi be ise yitwaga Semakumi Rugaju, nyina yitwaga Verena Nyirakabayabaya, bombi baramubanjirije. Igihe yubatse urugo mu 1966 yubakana na Odiya Nyiramutwakazi Inganje. Babyaranye abana 7, abahungu 4 n'abakobwa 3. Umuhungu umwe yaramubanjirije. Zamuranze yarazi kubana n'abandi bantu bose amahoro. Yagiraga gahunda mu buzima bwe akayubahiriza. Yatanze ikasitani n'ibitungo. Urupfu rwe yarwaye indwara yo kujugunywa kuboko mu 2017. Bigeze aho zandukira n'ukundi kuboko, amaboko yombi arajugunywa. Iyo ndwara niyo yamutwaye. Yasize umuryango w'abantu 46, abuzukuru 31, abuzukuruza 8 n'abana twari twabavuze. Yitavye Imana ku minsi 14 y'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'2025. Tumwifurije umuzuko wabera. Ikorewe Nyarusuku minsi 4 y'ukwezi kwa 6 mu mwaka w'2025. Umwirondoro w'uwa kabiri. Amazina yitwaga Rugazura Rumenge Dabuda. Yavutse mu mwaka w'1966 Inganje. Ababyeyi be ise yitwaga Serugarukira Rusabwantutsi Damiana, nyina yitwaga Nyiragasahani Gerina, bombi baramubanjirije. Igihe yubatse urugo mu 1991 yubakanye n'uwitwa Nyiramanyana Nyirabikiza, umukobwa Basinga. Babyaranye abana 7, abahungu 5, abakobwa 2. Umuhungu umwe yaramubanjirije. Akaba asize umuryango w'abana 6. Ubuzima bwa Kristo kuko kanisa y'Ibentiri hano wenda bari kwa babusomye, ariko reka tusomere hano. Rugazura Rumenge Dabuda yavukiye mu muryango w'abakristo. Abatizwa mu 1968 mu itorero rya Gatolika. Akorera imirimo itandukanye kandi yari umwizerwa mu mirimo yakoze. Mu mwaka wa 2023 nibwo yaje guhindura itorero, akomereza mu itorero rya Word of Life niriya mu Bugande, n'itorero ry'iyo mu Bugande baba yahungiye. Bongera kumubatiza mu mazi menshi, arangije ari ryo abarizwamo iryo torero. Amashuri yize, Dabuda yize amashuri abanza n'ayisumbuye. Yize umwuga wo kuvura amatungo, yari umuveterineri. Uwo murimo nawukoze igihe kirekire. Indangagaciro zamuranze
Rugazura Rumenge Davuda yari imfura yaranzwe n'ibi bikurikira: yagiraga urukundo rutarobanura kandi rutaryarya, yakundaga abantu bose, abato n'abakuru, yageza ku bana baho agatinda, yaranzwe no gusabana, guca bugufi no kuvugisha ukuri, yagiraga imbabazi nyinshi, yafashaga abantu bose ndetse akanabitangira, yari umugabo utagira ubwoba, yari azi kubana n'abantu bose neza, yaranzwe n'ishyaka, ibyishimo, ubuntu bwinshi, yasangiraga ibyo afite n'abandi, yari umugabo ubereye abantu bose. Indi mirimo yakoze: yafashije imfubyi n'abapfakazi ndetse n'abatishoboye akanabubakira mu maboko ye, yagabye inka n'ibitungwa byinshi, yatanze ikibanza cye agiha itorero ryonyine yasengeragamo kubakamwo ikanisa, yabaye umuvuzi w'amatungo nabivuze haruguru. Gusoza, Rugazura Rumenge Davuda yarangije ubuzima bwe bwano ku isi mu minsi 23 ukwezi kwa kane umwaka 2025 mu gitondo kare iwe mu rugo Cyaka mu Buganda. Davuda nigendere, imirimo yakoze hano ku isi igenda imuherekeshe, abaho tuzahora twibuka. Bikorewe ku Kiziba minsi 4 ukwezi kwa gatandatu 2025. Amajambo ayo bavuze n'abantu bazamakuru araye kanisa, araye imibereho yo kubaho yose urumva ntagiye atazavuga. Dushima Imana ko tubaye kuno munsi wa none wa nyuma wa Muzehe Karawuti. Umva n'igashatsi twarahabaye, none tukaba tugeze kuno munsi wa none. Dushima Imana, Imana ishimwe. Icya kabiri, yatureze neza, turakura, turashaka, tubana neza. Muri uko kubana neza ntacyo twiye dukorogana nawe habe na kimwe. Hari n'igihe twari tujya mu biraro mukabana nawe ari we mugabo, akazuka akareza amaganga, akoza ingongoro muri kumwe. Izo yarabikoze ntagasigana. Ijambo rya gatatu, yari umuhinzi mworozi kandi yashingira abana biwe neza. Urumva ubu yarashinga n'abuzukuru. Ijambo ryongeyeho, yihangane murumuna we wararwaye iminsi miremire, aramuhamba amukora ibirori nkuko bikwiriye. Ikindi cyongeyeho bavuze hejuru y'ubukristo, nubwo nanone tutare kuvuga uriya mugabo yagira kuri cyane kwinshi, kandi hari ubuyumbe, hakaba nivuga butumwa. Ibyo yabitangiye kera. Twebwe tubona inganji nico gihe bari bakiri muri Kadeza, warubayo yari Evariste Bujanja. Iyangunga yiwe nico gihe ayitangiye. Bageze bagenda bakazana abantu bakabakura mu mihana, kuko imihana myinshi yacu y'abadata wacu barabapagana. Bakagenda bemeza abantu bakabazana ku ikanisa ikabiki. Bamara ayi kanisa rekeye bagashinga umusaraba hepfo no haruguru. Izo yarabikoze, yarafatwaye n'abandi bagenzi biwe, undi abagihari ariko niwe wari shura cyane. Yari kumwe na Donato, na Bankubana, yari kumwe na Bagidori, yari kumwe na Segabiro, bari benshi. Abo nibo bafatkanije uwo murimo w'ubuyumbe ico gihe twatubona. Arakomeza araza agera no kuba Nyarasuku
yakora naho ubuyumbe imisitari mikeya araza dusanga mu Rudabagiza. Ahise mu Rudabagiza yabaye umuyumbe n'igihe batangirizwa amatorero yo kuba ngo baratora iwe ntibageza mutora, abageza batora abandi bakaza kamusanga iwe ari permana iteka yose. Urumva yakoze ubuyumbe, yari umugabo ukuri cyane, yageraga gahunda. Hari kimwe ageze aragira inka akagenda akazindura isaa 9 akazi kamwe, wamubwira akavuga ngo iyo ni gahunda yiwe. Ibyo yarabikoze aramurudaza, abantu bose barabizi. Agateka ikawa, yakundaga ikawa, akarazi ikawa mu gitondo akazinduka agakama inka kirikari. Ibyo yarabikoze, urumva ni imibereho yiwe yarabikoze. Izo zose yakoze umurimo w'Imana nkuko bikwire kabisa. Yari intungane hari akwitorero. Ikindi tuvugaho nanone twaye tumutwaye mu buryo bwa leta. Ni mu badushizeho nawe arimo dutangira akazi kuvuga Peter. Urumva twagatangiye kera 1983. Ni wadushizeho. Yikoreye imizigo, yatanze ibitoro nko bikwiriye, nta deni yagiraga. Wageze umubwira akavuga ngo ndi neri mugoroba cyangwa uje mu gitondo, amafaranga akayatanga. Kugeza nyine amaze gusaza, amaze kunanirwa, ariko yakoreye leta nkuko bikwiriye, kugeza abunze ejo bundi nyine yagwaye aragendaje mu Rwanda. Kuri ubwo twadushimiye abantu bose baje kwiziza ibirori byiwe, imiryango yose iri hano, abatware, abasirikare, abakuru n'abatoya, turabashimiye. Dushimiye n'abanyamuhana nabo bemeye kwakira bano bashitsi bose no miryango yose. Asigaye arakanduka nanjye kwibagirwa. Niwe watangije gutema ibirimi bwa mbere hano Minembwe. Yageze agira akagano agashiraho urusinga agatema ikirimi ni Wembe. Ivyo yarabikoze, ibitaro bimaze kubaho. Baramwemerera akaratema ibirimi kuko bikwiriye, ariko uwo murimo yakoze yaramiye abantu benshi bari bafite izo ndwara, abana batoye. Kuri izo twovuga ngo tumare ne birebire, twatumwifurije iruko ridashira. Tuzahora tumwibuka nyine kuko bikwiriye. Bwana asifiwe. Tuvuga birebire kuko amenshi bamaze kuyavuga. Dushimira Imana ko tugeze kuno munsi wo kuyuka umuvyeyi wacu. Yarangirije mu Rwanda, bagiye bahunze bijanye nyine ni intambara turimo n'ibibazo zaduteye hano. Ariko ndi zena ntaba yaraguyiriye. Ni benshi bamaze kugwayo bitewe nyine n'ibibazo twahuye nabyo. Aragenda nyine amaze kugenda yagiye arwaye, amaze gushikiriya, urumva hari mu bitaro biteje imbere. Bamushira mu bitaro byinshi kandi bikomeye kandi bipima, ariko nanone ntaco byamumariye. Aguma kurwara, tukayumva amakuru. Uyu mwaka ushize twagezeyo turamusura, turabonana, turasezerana nawe. Ejo bundi batubwira kuko yarangije. Batubwiye ko yarangije, bakoze imihango yo kumuherekeza iriya. Abana bari bavuye atandukanye. Baraza baramuherekeza, baramuherekeje ara mu Rwanda, baramuherekeza muri Kenya, kugeza na hano no munsi. Kuko muzi kwandi wacu habaye ibibazo byinshi, tuma gushakisha nyine umwanya wo kuvuga ngo tuzamusibuke, tumubikira abantu nyine kuko umuvyeyi yarangije. Bibaye kuri ano matariki y'uno munsi, tukaba twabonye umwanya wo kuvuga ngo reka tumubikira abantu bose barumvisha amakuru bamenye kuko umuzehe atagihari. Turabishimiye cyane, Imana ishimwe. Uyu musaza ni data wacu, akurikira data ubwa gatatu. Hagati we n'abakuru biwe hariho abakobwa
mu bahungu n'uwa gatatu uko mwumvishije nyine abazeyi babo yari afite mukuru wiwe mukuru ni data bakagira undi wari mukurikira wa gatatu n'uyu nguyu uyu niwe muzeyi twadusigaranye na murumuna wari uhari n'uyu musaza uri hano abo ngabo baratambutse uwo dusigaranye n'uyu nguyu na Claude ni wari ugihari kuba Claude yaragiye akadusiga dushima Imana kuko twebwe twamubanjirije arabaguye kugenda ba data wacu agenda n'abarumuna bacu ariko twebwe tugihari imfura zabo uno munsi tukaba tubaherekeje tubishimiye Imana cyane Imana ishimwe uyu musaza yagiraga gahunda ziwe z'ukuri yakukuri yarakugiraga kwinshi cyane waje kumukaba ifaranga akakubaza ngo ese ukeneye amafaranga ngahe ukamubwira uzoyabona giheki ati uyu munsi ndiyazaga kukwishuza ntibishoboka wa munsi wagera ukagenda ukamwishura wewe utayafite wari usigaye ugira impungenge ndare gukaba uriya muzayi ifaranga ntaza aho nzoyakura kandi atazoyambaza bigatuma bamwe bataje kuyamukaba kuko abantu bikigiye babigenza yagira gukuri gukomeye cyane gukomeye mu muhana cyangwa se mu itorero cyangwa se mu baturanyi abana biwe twebwe n'abarumura banje n'abana we bwite nitwe twamutegekaga tiyavuga ati njewe ndisobanyu ndabashiraho ibingibi n'ibingibi oya uko wavugaga wabura umwana mutoya uko ndiko yemeraga yemeraga umuntu wese ntiyadaga impaka n'umuntu tibishoboka yagazavuga ngo uko nimba ari kubibonye uko nguko niko kuri abana baramutegekaga umuntu wese yaramutegeka akavuga ati ibyo ngibyo ibihe byanje byo gutegeka nabivuyemo ntaremera Imana tariko maze kwemera Imana nta mpamvu yo kuvuga ngo ndiko ndakurikirana n'ibisi uko mubibona ariko mubikora kuko babivuze yagira gukuri revera yashatse kubivuga mu buryo bwo kugurisha inka hari igihe yageze agenda mu rwuri ndetse no kuzigaba nyinshi yageze zigabira mu rwuri akagaba inka mu rwuri zibiri zitatu umusaza bashika bakabana bakaja kumubwira cyangwa se umugore akaza kumubwira ati se inka gazara zigeze zagiye agavye inka nakagavye inka nakazagiye bakaza bakamubaza se inka wayigavye uyu wabwiye abantu barababwira ati uko niko ndabonye nayigavye zindi bakavuga ati uko ariko yabonye nuko niko nizigende kuko gusa yamaze kuvuga ngo iki kintu ndagikora nuko yageza gikora guto yagiraga gahunda idasanzwe nziza iyo abantu bose bashobora kugenderaho byo ngibyo twoshobora kubivuga kuba none twamusiruse tukaba tubonye umwanya wo kumuherekeza tubishimwe Imana cyane dushimiye abantu bose tutarondogoye dushimiye abavandimwe abaturanyi abo tuvukana ndiko ndabona hano umuryango w'abasinzira bashiki bacu ba nyirasenge ba nyina wabo abantu bose bamukomokaho ndiko ndabona abamenye amakuru bari hano abo ngabo turabashimiye dushimiye itorero ryemeye gukorera uno muhango uno munsi abantu bakaba basize ibyabo bakaza ibiryo bimaze kuba byinshi abantu barasa nkaho bamaze kunanirwa no kurambirwa ariko ndiko ndabona abantu ari benshi cyane kuba mwabyitabiriye turabashimiye cyane dushimiye abantu bose bumvisha amakuru bakaba bageze aha ngaha turiko turabona bakwe turiko turabona bishwa turiko turabona abashefu ingero zose z'abantu bose abapasiteri bemeye gukora no muhango byose abantu bose bageze aha ngaha turabashimiye cyane umusaza wacu yatureze neza twamukuriyeho yari data yategekwaga n'abakuru biwe akabumvira yumviraga abantu bose kuko namwe mwazumvishe za gahunda ziwe yazikoraga neza cyane turabashimiye mwese abantu babahanga tukaba tumwifurije iruhuko ryiza tukaba tumushimiye kuko yakoze mu mwanya wiwe ikindi dushimiyeho Imana dushimana kuko twabonye umunsi wo gusibuka mwene data Dabuda bamuvuze ni murumuna wacu mwa data wacu umwuzukuru wa Rumenyi uwo yasaziye hariya mu Bugande uwo mwana yari imfura rwose turamwita umwana yako ari umugabo yari imfura Dabuda yageze agera ahantu akasiba kabiri akasiba gatatu ibyiwe afite ndagira ngo none ushobora kuyimwaka byose yageze bitanga kubera ubufura tiyavanguraga ntiyageraga ariko ejo bundi nyine twumva kuko Imana yamukumbuye nawe iramujana
Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ahimbazwe. Shima Imana kuko Imana izikomeza kuguma kuba Imana. Shima Imana kuko tugeze kuri uyu munsi mukuru wa papa. Ni ukuri iyo uyu munsi utaja kuhaba sinzi ko ukuntu twabaye. Nagaza ntekereza akavuga ngo abandi bagira amahirwe nyine baramuherekeje. Kabona niyenda abandi bose nyine bari iyo ngiyo uyu munsi kabona niyenda ngo bakukuto. Ariko nshima Imana kuri ba papa bari hano batekerejwe umunsi mukuru kuko ukwiriye kuba hano natwe tukawubona. Imana nishima. Amen. Kabashimiye Imana cyane kuri uyu musaza wacu wabwiye. Yakoze imirimo myinshi myiza kandi itangaje. Niba watureze papa yari yaragwaye arihangana aratwihanganira. Niba watureze niba wadushingiye. Yakoze imirimo myinshi kandi myiza. Uko umuntu ashoboye kurera urugo butari ubwiwe yarabikoze. Yadukoreye imirimo myiza kandi myinshi. Yahingiye mama aramuragirira araturera kugeza dushingiye. Yangejereje uko bazagenzereza abandi. Yakomeje kungenzereza kuko ababyeyi baza bagenzereza abana. Yankoreye imirimo ntazibagirwa. Zambana mubari inshuti yiwe naje narindimo. Yambereye data kandi naje nyine mba umwana wiwe. Nagaza nshika mu nzu ngateta kamubwira ngo iki ndakibuze akakinkorera. Ibyo yankoreye ni byinshi kandi akomeza kurera n'abasaza banje. Kugeza aho umwe yari inshuti yiwe bikomeye. Nagaza akamubwira yaje kuvuga akavuga ngo mucuranyana yavuze. Akamavuga ngo ijambo mucuranyana yavuze akamaribwira n'abandi ngo kera mucuranyana yavuze. Uwo ngo waratambuka abari umubanziriza. Ariko abari bagihari yakomeje kubarera kandi ashingira n'abakuru biwe babiri. Abandi babiri arabinginga ngo abashingire. Kuko twageze mu Rwanda akomeza kubimbwira. Aratubwira ngo nitazabona agahungu bamunaniye. Hari kubinginga ngo abashingire bakaha. Kandi abo ni abagabo nabo bakuru. Yarabareze aho bageze ntabwo bagifite. Abasigaye bazabashingira kuko bagifite abandi bakuru babo. Shima Imana kuko batamubanjirije bose. Abamubanjirije ni bakeya ariko abagisigaye ni benshi. Imana nishimwe. Kababara ukavuga ngo yarageze kure cyane ahantu hababaje. Uba kuri uyu munsi yararuhutse bishimiye mu Imana. Imana ishimwe. Simuka amajambo menshi yiwe ya muzehe yagiraga ukuri kuko bavuze. Uko bavuze gukaba ifaranga ntawe yazaga y'imifaranga. Wagazuza kumukaba bakamakubwira ngo ni zingahe. Izo uvuze akaziguha kandi wavuga ngo yabazi afite kuzikoresha undi murimo akakubwira ngo ndazifite ariko sinziguha ndazicisha urubanza. Yagiraga ukuri kandi yari yaravuze ngo iwe ngo nataba mu muzuko wa mbere ngo n'uwa kabiri ntawuvemo. Ariko akababaye kuri uyu muzuko wa mbere. Imana ishimwe. Yakundaga no gusoma iri jambo batwigishije ryo muri Ufunuo. Baraduhamagaye ndagenda ndahareba ndavuga nti ntazosubira kutwigisha iri jambo yarahatwigishije birarangiye. Imana kuba tugeze kuri uyu munsi kabamwifurije iruhuko ryiza. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ihimbaze. Ubundi dushimiye Imana kuko yaruhuye umubyeyi wacu. Yaragize igihe kirekire atesetse cyane kandi aruhije n'abandi. Ni ukuri tukabisengera Imana tukavuga ngo Imana izamuruhure. Rero ko Imana yaramuruhuye bitworeka gushima Imana. Imana ishimwe. Ubundi kandi muzehe twabura icyo tumuvugaho. Jewe muri uru rugo nije fura yabo nije mukazana wabo mukuru. Nasanze ababyeyi bacu bakiri batoya. Ni ukuri muzehe yatwigishije Imana.
jewe yambereye umuyobozi, yari umukuru w'abanyamasengesho, yaratuyoboye hari iwacu mu Rudabagiza, turi ababyeyi gusa batarimwo umugabo ari wo mugabo, atubera kiyongozi, aradusengesha. tukaba twabona uburyo n'umutekano kugira ngo turangize iminsi mikuru y'aba bantu. Imana ishimwe. Icya mbere ndabanza mvuge sokuru gatoya wa hano, jewe nabonye agenda mbona yaragwaye cyane, bwaca nkaronka nkibagirwa ko akibaho, atari uko nyine umuntu aje nko kubibuka abaza ngo se sokuru acahaba, ariko nkaba nashaka ko kwibagirwa, kandi arira umubiri ndabibona, wasanga yajuguma hano ukagira ngo ari amashikira yama, ariko kuba Imana yamwibutse ikaba yabonye ko agomba kugenda, kandi yari umuntu mwiza hano twese tumukunda. Imana ishimwe, Imana imuruhuke udashije. Ijambo rya kabiri babwire ba mudogo gatoya, ba mudogo abenshi ntibamuzi no ku Ndondo, ariko nyine mugihe amubona famiye hano muramuzi ko muramubona ni data wacu, arakurikira kwa rya kane, yari imfura sinobabwira. Yageze agera ino, yageraho mu gatanu akambwira ngo ndakuramukije, ngo ariko gasi ngomba kuja kuramutsa abana taragera muri famiye. Akamahera yabatageze hano mu gatanu agaturukiriya akavuga ngo akandika nko kwandika akarweza umuntu ari nko mwiposho, tereka mbanze nshike mu Mibunda, nzamanuka no mu Gahwera no mu Rudabagiza, kandi akagenda hamara kangahe, akarakagera naha kwa sogokuru ako gatoki, agahuruka ku Kabingo, akabona guhurukana iwanje, cyangwa yahakahubwo yama yandika akandika ageze mu gatanu ngo ndaje nzobone kuramukanya. Niko agenda avura n'inka, yari veterineri cyane iminsi myinshi, akagira urukundo rudasanzwe. Mvuge kuri mukuru wanje Karabudi, iwe nta byinshi muvugaho, ko bamuvuze niko yarateye no muri famiye ntacyo yatugoye, ntabyo bintu twavugana ngo Karabudi batugore twirirwa tuvuga tushiza ngaho. Dabuda uyu nguyu navuga iwe niwe watangije urwana shaka ubu ngubu twirwano yayivuga none, yacuruzaga inkoni z'igicitwa inkoni akazizanira abantu muri rwihishwa, akazibaza akazibahereza. Undamuvuga iwe ntiyaba mu bintu z'ibisirimba, ariko imirimo yakoze niyo tuvuga. Akazana za nkoni rwihishwa akazikura Uvira, agakopera n'abasoda bari Uvira, akagenda aziheza abantu nijoro, mbese akazizana amajoro akagenda azikwiza. Arwanira igihugu abandi bakitita, iwe arangizaga mbere kabatari imbere tuzokora n'ibibazo. Wandi inkoni aba batwirwano baje gusanga ziba mu bantu ni za Dabuda ni wasehaga, nuri uriya mugabo ni umuzi Manuel uriya mugahuna ni umuzi, aza amakuru yiwe ko barabanaga cyane, yagiraga urukundo rw'imbere n'inyuma, nari umuntu nta bubi wo mubonye niko ko novuga, mbese yarakundaga nta bundi buryarya buhari, yabaga akunze gusa. Dabuda umutiriye ntibuze birakwireba, yabaga igiye akayihorera ikaguma iwawe, mbese yagiraga imico myinshi cyane. Hari akajambo kamwe nashatse gutanga mu bantu, nanone ubwo mbonye umwanya, hari ijambo abantu barimo gukoresha ribi muzorikureho, kuko abanyisiraheli bararikoresheje birabarimbura. Abanyisiraheli bamaze kujabuka baravuze ngo Imana ije kuturimbura hano mu butayu, ngo kuko twabuze amazi, kandi twarateswaga ariko ngo twabona ibyo turya. Imana tisa ubwo muvuze gutyo ndabarimbura, irabarimbura minsi kurya kwa rakanu kabo bari baravuze. Hari ijambo none turimo gukoresha ribi ngo abantu barashize, ngo abasore barashize, tituwatuja gushira ntituzoshira. Muve muri iryo jambo, abazoza bapfa abasigaye bakomeze babeho, turapfa twatuzara, aba bavuka n'abantu nabo bazokura bakomeze dukomeze tubeho. Kuri uyu muntu ntitwa bavuga abantu bombi barasa, umwe yagiye mu gisimba cyane, ahundi we yagiye mu gisimba, ariko yakoze imirimo myiza. Sinzi uko ari umuntu umuzi wabanye nawe uwo muvuga amabi, simbizi, sinzi kabisa. Dabuda yakundaga abantu bose, ariko agera ngo mu Rwanda shaka Dabuda yasanga ufite ikibazo, yabona ngo urungu umunyamurenge kavira akamatangira kurwana na wa mufurero wakurwanya, wamara wo karugahunga iwe gasigara harwana abapfurero ngo bari barwanyije umunyamurenge. Ubona ukuntu yarateye kukundi, kandi ko suko umukabye ko ndamuvuga uko yarateye. Tubifurije iruko ridashira. Bamanyana ya Karabudi, bamanyana y'abasinzira baraha ngo bagende babonane, bamanyana y'abasinzira ngo bagende babonane hariya
noneho abantu bose abantu bameze nk'imikoba y'ingoma ari Karawudi imanyana yacu ari uno mwana Kabuda n'umwishywa wacu abantu bose turavuka dushimiye Imana kuko mwateguje umunsi nyine wo kuba mutugira kugira ngo tubimenye nyine kuko barangije batakijana ku isi. Dushimiye Imana kuko yabateguje nyine abasinzira mugateguza iki gikorwa nyine mwakoze. Dushimiye Imana kuko abo bantu barangije nyine neza. Karawudi yarangije ari umukirisitu kandi ari manyana yacu yadukwereye neza dushingirana neza nta kibazo twagiranye na Karawudi. Uno mwana nyine kuri yabamuvuze yari intwari. Ubwo butwari nabwo bugiraga iyo bufu burava kwa Rumenge niwe wari intwari nkuri ya mwana Dabuda nta kintu yazagatinya yari intwari kabisa. Izo nkoni nyine iriye niwe waza gusehera abantu cyane. None gatushimiye Imana kuko iyo mirimo yose bakoze uko babaye intwari. Umusaza avuze yavuze neza cyane. Aba bantu bombi ni abantu bacu, bamwe ni abaturanyi abandi ni abadukomokamo. Ibyo byose nyine nuko bimeze. Rero nta kindi twavuga kinini ni ukwihanganisha umuryango ukomere cyane kubwo gusigwa n'aba bantu, ariko icy'ingenzi kirimo nuko bagize amateka meza. Cyo ni ikintu cy'agaciro cyane umuntu kurangiza ariko agasiga amateka meza, bitera inkomezi ku muryango no ku bandi bose b'inshuti baba batakaje. Kuri ubwo rero mwihangane, bisigaye tuzobasanga bagufite acakorana uko hejuru y'abantu bombi. Karawudi ni sogokuru, uyu musaza Dabuda ni data bukwe, ariko hari ibintu je mbavugaho bombi ndanabazi. Karawudi yarangwaga n'ukuri, icoco nimba hari abantu b'ukuri yari uwa mbere kandi ndatanga. Uyu mugabo nawe Dabuda data bukwe yarangwaga n'ubusuma. Naho ukunane mfite abakwe kakuriya bavuze ngo ageze ndaramuka agasura abantu akabatindaho cyane. Utegereze ikita nta wuzi ari bukwe kabiri yageze ari wanje agasiba. Yewe ndangari bukwe ngahagera rimwe nta ncika. Ariko yageze hageri wanje ari mu muzinda agasiba iminsi ibiri ari wanje. Ico nukuvuga ngo ubufura no gukunda abantu. Abantu bombi nukuri baradusize ariko bari beza mu basinzi. Rero dufite ishafu abakwe n'abishwe dutegeranya kuri tubona ko turarira utuberekaho nkabo udushaka impoza amarira ngo gutolo kutanga. Urakoze Imana baheze urukudashika. Natwe tukoze gushima Imana kuko turi hano kuri uyu munsi mukuru waba ababyeyi bacu. Aba ni abakwe, aba n'abishwa bakeneye kubaheza mbore abasinzira mwese n'indi miryango iri hano n'itorero n'igihugu. Gituma tushima ababyeyi ni beza, baratubyaye turacuka tubabana tuba abagabo baradushingira. Niyo mpamvu uyu munsi wa none tugomba gushima Imana. Ishema nuko twe tubaherekeje, nubwo hari abandi batoya babajije, ariko mu mwanya duhagaze kuri uyu munsi turi abana, turi abishwa, turi abakwe, nukuri tubishimiye Imana. Ikindi cyongeye ni ugushimira bano babyeyi bacu. Ukubufura baye bavuga abantu bavuga bukira, nukuri naratangaye. Umuntu wese kujya pasiteri yavuze ngo umuntu wese ntituvuga ubuhamya bwinshi bw'uyu mubyeyi. Barangwaga n'ibintu byiza, barangwaga n'ubufura, bakarangwa n'ubukirisitu, zose bigasa kubera gutandukanya kimwe n'ikindi. Tumaze kuvuka muri uru rugo twaratangaye. Je n'ubu ngubu nzanumva umuntu yashatse kavuga ngo yarenga mu Rudabagiza. Kandi uko nukuri n'abantu bagira ubumwe namaze kuruvukamwo nsanga harimo ibibazo. Data bukwe nsanga yararwaye, ariko abo babyeyi bama bahaguruka baramfata bafata baramubanje. Abo bantu kanje ko amasha yavukiye umunsi umwe, abantu beza, abantu b'umuco, abantu b'ukuri. Nukuri n'abandi babasize babanjije baramubacu mukuru wabo
ukuri uzatubabaje cyane jewe ndi mu kubabara iyo mpande babamuyomba baye barangiza ntamva zabo ziri hano muri iki gihugu cyacu ibyo bintu jewe zanyumva bimbabaje cyane ariko turabihanganishije kubabura ni ukuri bamuyomba barifura cyane bakoze imirimo myinshi muri iki gihugu ntibakagombye kurangiriza iriya bari bakwiriye kurangiriza muri iki gihugu amateka yabo ntituzayibagirwa nubwo imva zabo ziri hariya ariko amateka yabo ari mu mitima yacu turabihanganishije kumubura kandi cyongeyeho twishimiye kuba kuri uyu munsi wa none habaye ibisiza byinshi nyine ntizashoboka ariko Imana yatugiriye neza uyu munsi ukaba ubonetse tukaba dusozeje ikiriyo cyabo ni ukuri turishimye Imana nishimwe dushimiye uyu munsi watunejeje kuko iyo umuntu yarangije ikiriyo ciwe ntikibe biza bibabaza kandi ntikiza gishira mu mutima w'abantu ariko uyu munsi wa none kuba mwasezereye bakaba barangije ni ukuri ntidufite menshi yo kuvuga kongera kuyo bavuze turishimye kuri uyu munsi wa none nyine Imana yatugiriye neza twaba twateranye nta zindi mbogamizi zabaye turabihanganishije abantu bose bari inshuti yiwe kumubura kandi bahiruhuka byiza ridashira amagambo yiwe bayavuze yose ntaryo basize ko turaza gusubira mu byo bavuze izina bavuze ngo ni Karawudi Rwihaniza Ntagoheka izina rya Ntagoheka niryo gusenga niko risobanura Ntagoheka yabahoraga ari maso mu masengesho yazaga asenga kabisa byimazeyo bitari iby'uburyarya bitari iby'amahimba bitari ibyo gushakisha rero Karawudi ije uhaye uvuga ko ndabona ko tungana nawe bavuze ngo ni muri 45 bazaga bandika amateka y'abazungu bakayandika rimwe bakayarengura ikindi gihe bakayasubiza inyuma nanjye nza nsanga ndi uwo muri 46 niko baza batubwira ngo nicyo gihe twavuka urumva turangana n'igihe twabonaniye inganje muri 58 nicyo gihe mbonye Karawudi bwa mbere inganje ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none yakoze imirimo myinshi nkakurya bayivuze ntitwayisubiramwo yari umusenzi yari umunyakuri yazaga aba mu kiraro iserekana ukuri kwiwe mwaba mukuranwa mwuka mu biraro mwaravuganye ngo uzaza mu mugoroba wa none na gatatu mu mugoroba wa gatatu utashika agahindura inka agakama agakingira inyana akarongora twaba twishoye mu rudabagiza tukabona arashitse tutese byagenze gute ati byagenze gute ndi twasezeranye ngo na gatatu mu mugoroba uzo buri mu kiraro none uri kurambaza ngo byagenze gute yari umuntu ukuri bene kurya kw'abazungu kutari ubwo gusubiramo shimye Imana kuko imuhaye iherezo ryiza niko bivuga ngo iherezo ry'umuntu ryiza kusa kwiza tuzamusanga mu bwami bw'Imana tumufundisha uruhuko ridashira Imana imwakire mu bayo amen nongeraho gatoya yewe simvuga menshi ndavuga make cyane Karawudi yari imfura kandi Karawudi yari cyane umukristo bwiwe jewe ubwo naherukaga mu Rwanda nageze wiwe kuko babivuze ashaje yari mu nzu nziza cyane yari ari mu nzu yiwe umwuzukuru wiwe akaba mu yindi yari afite igipango kimeze neza cyane rwose icyongeyeho cya kabiri kuko yari imfura kandi akaba umukristo ubutumwa bwiwe aho yaburangirije arantuma ngo hariya muri Nyarujoka ngo hazagende ngo umuntu abwira umuntu uzahaja ngo aje gusabira Minembwe muri ko murazumva aravuga ngo azasabire Minembwe asabire iki gihugu cyose cya Minembwe ngo kigira amahoro ubwo nibwo butumwa bwiwe bwa mwisho bwa hano mu Minembwe ubutumwa yavuze bwinshi ariko cyane aravuga ngo
Minembwe ngo azayisabira ari hariya muri Nyarujoka. Hanyuma yaho mwabonye byabaye muri Nyarujoka, amatoke y'amasengesho yiwe. Ndagira ngo Nyarujoka yarifujijwe cyane kugira ngo bayitere, ariko nanone ntibayigezemo kubera amasengesho ya Karawudi. Kuri ubwo tumwifurije iruhuko ryiza n'ubutumwa bwiza yakoze. Imana imuhe iruhuko ryiza. Reka twumve muhirirwa nawe. Nka Karawudi yaduhaye inka zibiri mwacu. Ijambo ryongeyeho Karawudi yabaye aha kuwa Abanyarusuku, akora ikintu c'amaombe y'igitangaza. Abatazi historia ya hano, aha ni ku musozi w'Imana, aha habanje Semutobo. Nimba muzamwumva Ruhemba ihari, Ruhemba ni jewe na Karawudi. Muri Ruhemba ni hariya mu Kabarabara, niho Ruhemba n'izina ry'ikibembe. Rugari yaratubwiye turi mu Gashasha, abwira Karawudi ngo ndagushimiye ngo kuko amasengesho wasenze mu Marunde mu wanje ndahari, ngo niyo yatumye mpinduka mvuga ubutumwa. Karawudi yari gitangaza. Muri barya Karawudi yasengeye barakira, nanje ndimo. Kuri ubwo Karawudi ntitwobona uko tuvuga. Reka mbabwire ikintu Karawudi yakoze kigitangaza. Karawudi yaguze inka mu gatatu, ayigura n'umuntu ayimubajije ngo ese niyo gutunga. Umuntu aramubwira ngo niyo gutunga. Karawudi arayizana ngo ayigeze imuhira, asanga yarwaye umusito. Karawudi arayishorera, arayimusigira irundu, aramubwira ngo ngiyi inka yawe n'ifaranga, ahasigaye nditahiye. Ibyo ni Karawudi wobikora wakiriye ubutumwa. Karawudi yari yarakiriye ubutumwa butari ubw'amahimba by'ukuri. Karawudi rimwe baradufashe turara ku kivumu, turaba porteri. Karawudi arasenga nijoro, umusoda arabyuka aramubwira ati pasiteri, atumbabarire nagufashe ndakuzi ariko ndakurekura bwe. Karawudi Imana imwakire mu buruhukiro bwayo. Sawa rero reka tureke kubarambira, tugiye gusoza Karawudi Abanyarudabagiza ngo tubirangize, kuko Karawudi uko bamuvuze ni twari kuriya bavuze ririya jambo ryo gukabana ifaranga. Nawe yari umukene yazaga akabana, kandi natwe aba bagabo bose benshi baramukabye, ariko yagiraga ikintu cy'ukuri. Waza kumukaba mu gitondo akakubwira ngo ese uzozibona ryari, ukamubwira ngo hari aho ntegeye. Wa munsi washika akagutegereza, utaza bwaca akakubwira ngo naragutegereje ndiwaza, none kandi ngo utarazibonye ugende uzureke dukinisha. Ndetse kubera iki we yayiga ati noneho wishukuri, wewe wambwiye nkaguheza ifaranga z'abandi, nanje zari zifite umurimo. Uko niko yari ateye Karawudi, yagiraga ukuri kw'amahame kudasubirwamo. Jewe nabonye umunsi umwe hariya mu mateka yiwe akora ikintu ku manywa mbere ya mukuru wiwe, nawe araza ngo ashike, aravuga ngo Karawudi yarwaye. Karawudi azanye inka yo kuja kwishura umuntu yaguriye igipurizo. Tubizi shefu y'igitari ngo bamwitanga toyaye, ko muraje kunitanga nazanye inka yanje ngo nishuru w'ideni y'igipurizo. Yari rugimbana rwa giti gutuma mutambatamba umupanga umukeba mu kiganza, ariko aje kugarura yanga undi atoyaye ndishura. Niko namubwiye ngo ndishura no. Yagira gukuri kudasubirwamo. Mureke mbabwire njewe ico yankoreye umunsi umwe, tugira ngo tumuvuge mworambiro. Umunsi umwe naraje mu mugoroba saa 11 n'igice, sanga Zariya ndamubwira ngo tuje mwase, ngo tugere mwase. Mbwira se ati naje kugusaba inka, umwana yambwiye ngo afite ubukwe buzoba muri ku kwezi kwa 11. Ubwo hari mu kwezi kwa 10. None gumpeza inka
ngwaje kumbwira arambwira ngo gituma tuza twigiza nkana wese inka zanje zibiri ntuzizi ati kandi zironsa zombi none iyo nguheza niye kandi zirakama zariya tese kiwo musabira kwa cubahiro ataho ati nampe yini koze mu mufuko muhaye igihumbi muhaye yini ateje mu gitondo uzoze kutora amaji arazamuka ari amwirango hamagara cubahiro wumve nawe mu gitondo zari yarampamagara tutebuke hano yanka yawe yabonetse ngo ashikaranga atoya cubahiro afite ibimasa bine bikuru by'ibikangara ariko nariko mwingingwa ngo guheza inyana none ga cubahiro nanka abiri iri yanka yanje ari yujana jewe nsigarana ibimasa toya kira kimasa giciye ubukwe muzee atoya wewe wamyuse ejo nimugoroba ndakubwira ngo ndaguheza inka ko nciye muri cubahiro none cubahiro gituma ataguhaye inka kandi afite atereka jewe nguheza yanje kwembi Nazariya n'umukecuru turanga bampeza ikimasa ariko yariko yanga ngo yaye ngubwo cubahiro afite inka ngo nampeza inka ngicungura ico kimasa ngo kandi nimba yanze ngo waratanga inka yiwe uwo mugabo yemwe yari igitangaza muri Rudabagiza twogeye tumuvuge yaradukabje yaradusengesheje yaradutaramishije yavuze kundi misha yasobanuye amandiko yasengeye abarwayi ahasigaye Imana yo mwijuru mwakire mu buturo bwayo murakoze kandi shimiye Rutegeranya na Nkomezi mwatekereje igitekerezo Karawudi nukuri Karawudi n'imfura yampaye inka nziza munyana zitarambira ngo nitora inyana ndayitora bukeye baza kunyituza ari babiri mukuru wanje Gitega tuvukana sange mama mara gushika n'abatewe nayihaye Karawudi none ureke aranga ndazi kubita zombi Karawudi arashora sari narahanga Karawudi arayigarura arama ngo ndagusibiye inonka kundi munsi nzayiguhereza none Karawudi Imana mwakire neza